ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मिरे बदल कोली फजर तरी मिसिलसिला के प्रोग्राम का एको आद मिसिलसिला मिरे प्रोग्राम गाड़गो में गेनेस देने की कुरान गवार दिफावा इब्रत तरी वाह के मिरे इस प्रोग्राम को लिए गुस्तेबानी शेख अब्दुल्ला जमील आद मिरे आगुन में प्रोग्राम का बयालानी असहाबुल जन्नत व बगीचा का हौल वरिंग वाह मी वाह के किस अगुन दन्नवानी यहुन तेरी नवारा गिने इब्रत के लिए बिगंदान वाह के कवान मी वाह के सुमुगो तो अगुन दन्नवालानी الشيخ إبراهيم حمد هذا ميتاغ ألغون مي واهك دكني باغيچاغ أهل ورنگه واهك كيت رسول حديث كروي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه مي حديث روا كرواني إمام بخاري مي حديث کے معنی کی رسولاغ بسفلگ معنی گوے مسلمون گے دمیہن کنڈیفا نکمے ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಣಮ ಕತುಲ್ ಕುರಿ ಮೀಹಾ ಕತುಲ್ ಕುರವಣು ಮೀಹಾ ವಿಸ್ವಾಣಿ ನರಕಾಗೆ ಅಸಾ ಬೇಕಲೊಂದು ದೆಣ್ಣೆವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಯ ತಿಯತನುಗೆ ಮೀ ಕತುಲ್ ಕುರಿ ಮೀಹಾಗೆ ಕು ತಿಮಂ ಬೇಕಲುಣ್ಣಂ ಎಂಗೆಯೇ ಏಕಮಕು ಕತುಲ್ ಕುರವಣು ಮೀಹಾಗೆ ಕುಶಕಿ ಫಹೆ ಕೊಬ್ಯಾತೋಯೆ ರಸೂಲಾ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಕತುಲ್ ಕುರವಣು ಮೀಹಾಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕವಾಣಿ ಏನಾಗೆ ಎಕ್ವೆರಿಯಾ ಕತುಲ್ ಕುರುಮೆ එහෙම අල්ගොන් මෙන්න මී එගනි අල්ගොන් මෙන්ගේ එකකු අනෙකක තලා ෆොලා මී කන්තත කුරාකම වෙජ්ජේ ඒග සෝමන් අල්ගොන් මෙන්න හගේගතුග මී ඔති නරක දියුන්කන් එහෙම අල්ගොන් මෙන් එම් මුස්ලිමක අනෙ මුස්ලිමක මෙදුග මී තලා ෆොලුම මී වලිෆෑ නුකුමෙ හමලා දිනුම කටරු එළුම මිකහ කන්දත කි මී කොග්ගෙන් වාණ කන්දතක නූන්කම මිකංකන් අල්ගොන් මෙන් අබදුස් කබූල් කරන් ජෙහෙනකම ඒ අල්ගොන් මෙන්න මී කණ්ඩේලගෙන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීසුම් මියගෙන මී නරකය වාර්ත කුරා කමෙක්කන් එහෙම වීම මිකහ කන්දතකුන් අල්ගොන් මෙන් තිබෙන් ජෙහෙනි රක්කාවෙන්කම් දෙන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ විදාළවනි كيت قرآنك الله وحي كروافه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون مي سورة آل عمران کے ستيك تريس فسونا آيتم بي مي باغ معنی کی ابامهن کی ابامهن کلا کشوگ متیگا ابامهن انگی تبے حالوگا دمینو تبے میہن එහෙම අලගොන් මෙන් එබ විස්නන් ජෙහෙ මි කුෂෙක් කුරවේක engi je kushun අලගොන් මෙන් එක්කි බාවන් අවහ එහෙම මියස් අලගොන් මෙන් විස්න ජෙහෙ කමෙ මි වාහකතන් අල් ජාමිඋ ලි අහ්කාම් අල් කුර්ආන් ගා අල් ඉමාම් කුර්තුබි වනි බයන් කරවවාෆා हम मिया गुलिगे तफसीर मावर्दीगा वला यस्तस्नून मी थिंग गोतक कम मिताग मान कुरवा फवनी ए मिस्कीनु इस्तिस्ना नुकुरुमगे वाहके दें अदि मिताग हम मी आयतुगा सुब्हान रब्बिनाये बुनुमु मी फुद्दालन जिहेनकम नूनमा इंशा अल्लाह बुनन जिहेनकम हमें फदें फतवाफ अलैहा तवाइफुम मिर रब्बिका वहम नाइमुन मियातुम स्टिंगोते फाहागवाकम फुरतमकम की अल्लाह ताला गे अमुर गे वाहक मितागा मी ಎಂಗಿ ಫಾಳುವೆ ಫೋತುಮೆ ದೇವಣಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಅಜಾಬಿಗೆ ಇಶಾರೆ ಮಿಯಾಯತುಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ದೇಹವೆಗೆ ದಿವುಮೆ ತಿಮ್ಮಣ ಗೊತಕಿ ಮಿ ವಾದಿಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಫೆದುನು ಅಲಿಫಾನೆ ಮಿ ಆಸ್ ಮಿತಂ ಹಲಾಕುವೆ ನೆತಿಗೆ ದಿವುಮೆ ಎಹೆವೆಂ ಮೀ ಕಂಕಮುಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಎಂಗೆನಿ ಹಗೇಗತುಗ ಮಿ ಕಂದತ ಕುರುಮುಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಬ ವಿಸ್ನೆಂಜೆ ಹೆ ಕಂದತಕೆಂ ಎಬ ಹುರೇಕಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಹಾಲತ್ ದಿಮಾವಾ ಗೊತುಂ ಕಂದತ ಕುರುಮುಗ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇರಾದ್ ಕೊರವಿಯ ಹಗೇಗತುಗೆಸ್ ಬುಣಂ ಜೆಹೆನೆ ಎಬೈ ಮಿಹುಂ ಮಿಹಾರ್ ವಿಜಮಾನುಗೆ ಹಿಕೊರಾ ಗೊತಕ ನೂನೆ ಇರಾದ್ ಕೊರವಿಯ ಬುಣಂ ಮಿ ಜೆಹೆನಿಕಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಗಸ್ತು ಏಗ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ತಿಮಾಗೆ ಗಸ್ತುಗ ಏಕಂ ಕುರುಮ ಗಸ್ತು ಕೊಫ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬುಣಂ ಜೆಹೆನೆ ನುಕುರುಮ ಗಸ್ತು ಕೊಫೆನ್ನು ಎಮ್ ಉಸೂಲುಗೆ ಮತಿಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ಉಸೂಲಕೆ ಈ ಕಮೆ ಕುರಾ ಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ekame kurman ena ekam ga demi hurmataka menikame qur'anwe bunar fatun allah irad kurwiya bunu ade algun minna devwa fa mudalaki allah subhanahu wa taala algun minna hawal kurwa fa amanat algun minna muda devi fara kamgawa allah subhanahu wa taala algun minna angwa fa wani e mudalun allah mawga algun min heda kura kamgawa nama
Allah subhanahu wa ta'ala e muda ginaguna kurawwan egotun baqara suratuge duisata fastolas fasona ayatuge Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawwafani wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha marudatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasal jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhirfain fa illam yusibha wabilun fatal Allah bima ta'maluna basir mi ayatu mane ki adi Allah ruhi wadigatun adagen emihunge hituteregawa mativeri yagin kamattaka timamenge muda hedukongule emihunge misalaki ufuligenwa bimegga hedifawa bagicage misale e bagica bo ware wahumun e bagicage mewa deguna iturwegende bo ware nuwehun kamga vias tunutuni waren wes fude adi dannashe Allah kalimen kongule huriha kantattake mola dena odigembe hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala mauga hedakuramwa gotuga muda hedakura mihikke mudalu maduwege nudan algunmenna mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis furtaka bayalimas ekan engende rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulge maana gave evves mudaluku nege sadagate nota mihka Allah mauga hedakura echege sababun e mudaluku maduwege nudane emima algunmen ge muda algunmenna lifawa muda Allah subhanahu wa ta'ala devwa mudalun algunmen Allah mauga hedakurmaki e muda iturugen dankam al ustaz Musa Anwar adame niyamataka shukurenwe ada kuranje haggutan adana kura mihakan mihun azaba holigende adi emihun azabani qimat duha bas las kolla wa fa duniyamatiga semihunna azab funigende niyamataka shukurenmaki e niyamatna iturwe demigenda kame akhiratuga sawab libi baajjari kan libigenda kame alimna suratuga satega 40 tuga wahi korba fani bas aziz shakirin mane ki shukur veninna timaras kalanga jaza debba hoshime ma Allah subhanahu wa ta'ala mi bagicha ga holveninna musibat jesse fade makka ga holveninna musibat ta kurmat kuravi hame faden huriha insanun nabes hiokama nubaka medori kurabba fitnori kuravi al anbiya suratuge 30 fasonatuga me Allah subhanahu wa ta'ala wahi korba fani wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatun wa ilayna turja'un mane ki tiyabamihun imtihan kuremo gotun nubaka hiokanta dekkama fahu tiyabamihun timaras kalanga hadratan emburi rujwa suratul qalam ga bayan bagicha ga haloring wa potto ma kalyang wahi korba fani inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idaksamu la yasrimunha musbihin wala yastathnun mane ki hamakashurun timras kalyang mihun imtihan kurabime timras kalyang bagicha ga haloring imtihan kurabi fadainne emihun henduna mewa binnane kama huwa kurihinde ade bamihun istisna nokure mane ki ebamihun inshallah enobune tama Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabinamay not irada kurabanama emihin nobune ashokani vidala fani inna balawnahum gamanaki makka ge kafirunne Allah subhanahu wa ta'ala emihu ge macca bandhoya hunu kama tadmanukan kid rasulage duwa ge sabun imtihan kurmat kurabiye emihunna mudadabi shukure ramattake boda mugoto kunnune emihin boda musabun bagicha ge holirinna jessefad musibate jesseviye evahakaki emihun danna wahakeke ei yamunuga adimmek Ibrahim ishara korvi agun mene yamun karaga tanakama dir e tanaki ko baakan Ibrahim bayan ko dafa ma ko ma agun itura e tanaka ya bihe ko itura tafsir itura malumat note itura wahakte nodakana al wahidi vidala fani yamun karaga dirmandiya tagi fangha ga baikama memhunaki emihun bappaki bappen ke kiben emihunna me bagicha barato ekama bagichani mewa gastaka kaduru gastaka ernu gastafada gastakama bagicha ga mewa elmun emihunga bappa ega bodbe fagirunna miskinunna heda kurikama emihunna varatama emihun bunje mudakol made daringine bappa kanta to kurifada miendu harminna kanta tak kurave kan nete nota ehin kanta to dekol jehe kan nete ehin bonfa emihun azum kandele miskinu bagicha ga nimatu mahrum kurmashe emihun azaba ke kid konuga me Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurba fa qissai me Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurba fa wani fatafa alayha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fasbahat kasarim mi nawarona ayatun fashikan bihi wana ayatan mane ki fahe ere ebami hun nidafa tibba e khalek fano reskalanga hadratun bala ya bagicha machangai de bagicha gastan ada khalu andir regande fadembiye fasbahat kasarim ga mane ki ibn abbas idalwani khalu regande fadinne mane ki bagicha sifa korabam e kalefa idalwani e bagicha begen gosfawa gotuga misale ki khalu andir regande ge misale mane ki mulin ada aliye awon men dive bambunak muganama bagichawati ki rasul hadis koraba fani qala rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal maasi innal abda la يزنب الذنب ويحرم به رزقا قد هيا له ثم تلاه رسول صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم ابن مسعود بدال كيد رسول الله حديث كربيه تبامي فافتك درهلي باشه هم كشرون على اينا كرا فافتك سابون اينا تك
තනස් කරේ පාවා රිස්ගුම් බස් මහරූම් වෙගෙන්දේ දෙංග ෆය කලේෆාන අනනවි ආයත්තක් කියවා විදාල්විය ෆතාෆ আলাইහා තායිෆ මින් රබ්බික වහුම් නායිමූන් ෆාස්බහත් කස්සරීම් එමීහුන්ගේ ෆාෆතක සබුන් එමීහුන්ගේ ස්වර්ගයේ රෝති බරකාතුම් මහරූම් වෙගෙන්දිය كايسونايتم فريقين سويسونايتو نيلا ما الله سبحانه وتعالى وهي ربافاني فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين මානෙකි ෆහේ බෑමිහුන් හෙඳුණු එකක අනෙකක ගවාහෙදී තිය බෑමිහුන් ඉන්දි තකතිගේ මේවා බින්නන් තිබිනම දණුතක හෙඳුනා අවහන් හිඟාෂේ ෆහේ බෑමිහුන් සිරුම් වාදක්කමු එතන දියේ මේද තිය බෑමිහුන් ගාත බගිචාන් එබ්බස් මිස්කීනකු වනදීගේ නුවානේ ආ දෙමිහුන් රේගණු සල්ලා කුරි හෙඳුණු පතිහු දෙදුවගේ මිස්කීනුනා නවත මේ බේනුත ජීගම් බා මිහුන් හෙඳුනේ මිහ බගිචා ගොස් එච්චකන් එදුමෝ කුරින් මිහුන් බගිචා ගොරි මේවාතක බින්ද ගියා ගෙන්දිය මොට්ටක එහෙන්නමයි එමීහුන්ගේ මකර රේවුන් ඔති එමීහුන්ගේ හිතුගොයි ගොත ඒබර කුරි මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමීහුන් නවනි එකමගේ අසාබ් දෙබ්බාපා මීහම අගොන්මෙන් න මිහාරස් කුරිමති දාන කම අගොන්මෙන් එගොත අගොන්මෙන් මුදාරක්කා කො කන්සුකොගෙන් බහටා කම ගාවානම මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගොන්මෙන් නම් විෆද මුසීබාතේ කුරමකි ආම එක ශීගම් බා කම ඒ මුසීබා කුරමති කරවානේ කොම්හෙන් අගොන්මෙන්ගේ මේ කෝෆා ෆොනුවායර් මිසාලකම් මිහාගේ ඒ වර අගබඩකම් හදාපරි එච්චන් හලයාකන් දියු පරං අරා බීහුන් අද මිනෝමස් නිෆද මුසීබාත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙදරු කරබණි එබස් හලෙග මිකොත මේ මුසීබා මෙදරු කරබා වකන ඔගොන මෙදන්නනේ මිසාලක මිහා කුඩු හදාපරි යොට දෝන්‍ය ෆරකන් අරා මුලි දෝනි හලයාකන් දී 1 මිලියන් රුපියා ගලින් දී එකම සබ මිහා බංගරොට් වගෙන් දන්නේ මේ සගීකතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිහා කුරමත් කරබා මුසීබායෙන් ඒ මිහා ඒ අදා කරන ජේ ෆරිය මහග්ගුත ඒලයාගේ මගුගා අදා අනුකරාති අද සක්කින්නේ මිෆද උරිහා වාහකේ කියස් අලගොන් මෙන්න ඒ වාහකතක් ම ඉබ්‍රා ලිබි ගන්න වෙන වාහකේ අලගොන් මෙන්න ඉබ්‍රා ලිබි ගතුමට්ටක අලගොන් මෙන් එන් ඉබ්‍රා ලිබි ගතුමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ වාහකතක් කීරුත් කුර්ආනක බයන් කරවා ෆස් මෙවනි එමිම අලගොන් මෙන්න කි බුද්ධිවරින් කම ගවා වානම මේ වාහකතකෙන් අලගොන් මෙන් ඉබ්‍රා හාසිල් කරන් ජෙහෙන් අෂේඛ් ඉබ්‍රාහිම් අහමද් ආදේ ඉන්සානි හයාතුග eki duhu eki kula dakkani algonmen ekankamu visna fikur kurma insani usulaki mi hagege wake allah ge sunnatuga algonmen mi dakka deni mi hagegetta eki duhu algonmen eki kandatta kurmati waane goin eki hisaban eki gotta medweri wagoin zamanuge terega eki gawmutakan eki wattaruge tufan taka eki kandatta kurmati wegen dani algon men duniyaga ulemun dairus algon men Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurma ekalang debi niyamettawga matin handan kurumuga demitimun ega shamilwa gotun algon men ibra Allah subhanahu wa ta'ala dekkew mataka hagegatuga em algon men duniyaga ulemun dairu duniyen fenna kandattakun algon men ebajihe ibrahim hasil kura mi haayatakan algon men nuwisna kama vejje hagegatuga algon men ekan kamun ibraten hasil nuwen algon men mita wahaka mi dakkani bagi chaage ahulweringe wahaka ade suratul qalam ga mi wahaka ishara kore famati e suratuge 23 wana ayatun 25 wana ayat deterega mi Allah wahi kora mani fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma alaykum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin ade mi ayatuga Allah angawani mewata fenumun ebamihun ufawi wahaka hakikatuga e ufawi emihunnan e libenwe newmategge mi bodukama ege furihamakan fenifa algon menge tere ham waraggina mihunna dimawa kamen emihunna mi gina aldaka emihun beenwe furna eche libego vejjeya mi algon me kiyani hifurege wegen ufawege midani den anekamaki e hiffurewaran elibunu muda nota genadege muda libuniru ega ehenihen insanatakawa hagguge matin kulliyekan handuma kendego vegen diun eus insani tabiyaten hagegatuga ehmema mi rasulullah hadis gonani insanaka mi ranuge wadiye libijje devana wadiyeke seden insani tabiyatuga onnaka meke mi muda bakko jama kuran ulun hagegata balafiya den wahaka sidrukun hedikamuga mitaga mibunani ekala mewa domve fakkafa hurima mewa gina huritkam fenunima emihun den e mewa hadane gota bihe gotun dekki wahaka ehemmihekan adu vidanati wahaka wara sirrun mi wahaka dekki bappa bunefo ebha khilafa bappa buni tikudinna mi bagichaga mi mewa ayas domve fakka vejjiya tikudin handa kurashe fagirunattaka eba we mi bagichaga baye
eba emihunna digen nonni tikudin beenu nukurashe emwima duwaluge wagutuga emihun baatibbaga mi mewa binde hadafa emihunna kommes minware difa den tikudin mewa vikka nota mewaen ekura beenu me kuran nurnama ehen goten hedikam gaves egoten hadan den bappa egoten angafa wairu miskiruna faqirunge hadaruge ekan nukurma mimihun nimmafa mi ek wahaka sidrun dakka hedi Allah wahi korabani fantalaqu wa hum yatakhafatun mi ayatum ves hataru goten algon mennan eba fenigende furatama gotaki wahakata mi dekkun Allah de vinemata ameduga emihun wahakataken eba dakka devanakama ki dakka wahaka sirruko forwaga mi dakkani mi ekakavves nege fada gotaka maneki emihunge terega sirru wahake gotuga mi dakkani wahake ತಿಮ್ಮಣಕಮಕಿ ಮೀಸ್ತಕುಣ್ಣ ನುಫೆಣ್ಣಾನೆ ಗೊತಕಂ ಎಬෑ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುವೆಸ್ ಫೊರುವಾಗೆ ವಾಕೆಗೆ ರೇಗಂಡುಗೆ ದಮ್ಮರು ನೋನೆ ಅಂದಿರಿ ವಗುತುಗ ವಗುವಗ ಸಿಡು ಎಮೀಹುಂ ಎಕಮೆ ಕುರಂ ನಿಮ್ಮು ಎಯಿ ಮೀಹುನ ನುಫೆಣ್ಣ ಗೊತಕ mi buna bunumaki emihunge amida nafsus mihuna nufennana gotaka kanta kurun Allah hangawani reganda ki ferame ke wajalna layla libasa regandu ferame gotuga lebiwak feram ge terega niwawegen tibe emihun ekame kurani by far algon mennaves mi hitan arani reganduga mi wakisabekan andirikan diyama den algon men kura eves kame nufennana kamga emima usula mimihunge wahakan hagegatuga mi ishare kurwen ekamaku algon men mi visnanje ekamaki algon men hedde farata ekan sidre nuwane ei olwale wen farate nune kitamme andiri vies kitamme andiri tanegga tibikam ga vies sama algon me ekura kamen Allah subhanahu wa taala deke denewadigen wane ali tanegga tibegen algon men ekura kame kurairuga hama deke denewadigen wa fade evim algon menge kibaga mi ladu vetikan hunnam wane laduge kandata netiya ege maneki algon menge ulumen hunnane hagegatuga rasulullah hadis gannani idha lam tastahi fasna ma shita kale ladu nugannakam wajje kale beenu gotakan uleshe aswege maneki beenu gotakan ulene algon men hitan eriha gotakan mi uleveni hage gatuge evs ladu vetikame algon menge tobiyatuge netima Allah insana ufeddivir labwafawat mi laduge sifata algon men kiban ekkibaawegen diyama den algon men mi toshifalala nukume beenu ha gotaka ulegannani eru mi toshidu kolahada baraweyeke algon menneke ma bodu tafate hage gatuga nuhure algon men kuran hitan eri komme kamen eha hisabu gosiya kurane hatatarwana kamaki eba mihun mashwara nukurun ege maane ki hage gatuga emihunge teregeves kommes miheku ebhotte heyokama meduga visna fikuru kura farate hurikama vanya mimihunge terega wahaka dekvije enage mashwara dene tikan tigota nukuruma emema algon men enge amalta kurumuge terega algon men ekankama meduga mashwara korunje kandattuga mashwara korunje mashwara kor nuje kandattan hunnan deenuga Allah kanalwa fen hukume namadu kurun rodaifun zakat dinu adi enunas Allah fardu kura kame kurun ei mashwara korunje kamenno misaka algon menge awra niwa kurani to nukurani to mashwara kuraka nujen hage gatuga usula balafiya ei algon men Allah subhanahu wa taala angawafati awra niwa kuran ehem vejje ekan algon men kuran wima mashwara kuraka nujene mi usula dam jene de miya guligen Allah angawani waqadaw ala hardin qadirin miyatun nuwa gotaka dalil kurakaman ilmerin eba ishare kure furutama kamaki harukashi kame miga faaluwegen diun devana kamaki gada alafa wome miga fenigen ebade timwana kamaki mana kurume eba miga ishare kureve ane hataruna kamaki kamaka gastu kurun miga eba ishare kureve misaka harukashikam balafi emihunge tobiyatuga Allah lavve harukashikan algon menna mi fennani emihun wakikamaka gada ala kan algon menna miga mihamawani emihun wakibayaku mana kuraka miyatun algon menna mi faaluwegen dani emihun waki gotaka kame kuruma gastu koggen ulekan miga mi ishare kurevigen dani den anakamaki faqiru kan ei emihun nurhe sife gotuga mita fahagen dani havanakamaki dahiveti kan eves emihunna muhimmu kame gotuga mi fahagen dani hayvanakamaki emihunna lifawa kuladana kama akiga emihun e kuladana kamuge tere ega mi tibegen emihunna lifawa kuladana kamun ehem mihunnan evves kalami heo forume kame nubevun emihunge bagami annani avanakamaki rulverikan nuwana gotaki mi rasha mi harde kiye kaman ebuna bunume ehmima
mi emihun gitgol ufedunu ruliverikamaගේ sabab miskirun nan echen nudinun den anegotaki mimihun mi ule rasham mi kiyani harde ehmi mi ayatuga mi nuwa gotavve seba maana kore min komme gotaka belikamga vis mige maana hagegatuga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna meti wara furiyam gotiga angwa devwa mi maanataka algon balala minge kirit qur'anuga ebbahakun algon menna libe waragina maanataka maanatakun hagegatuga mi wahakaga hagege gelli nogos maana furiyam wege da molukan algon menna mitaga mifahagawani mi ayatuga nimmalumga qadirin mibahum vis tingotakan eba maana kurave furatam gotaki miskinunge machan emihunna bar forumge kuladanakan lifawa kuladanakan limuge wahaka mitanuga miyanani emihunge mewa danu nota bagichaen mewa bagichaen emihun miskinun ecche forko dinumuge baru emihun ngoti lifa adi forko nidinumuge baru soti lifa halatuga emihun beenu gota kantata kuredan ikhtiyar Allah subhanahu wa taala emihunna devwa famoti mi devana gotaki eba mihunge bagichaage machan eba mihunge bar fora fume maneki bagicha emihunge milkiyatuge ngecchen emihunnan beenu gotin hede fada baren emihunna lifawe timwana gotaki kuladanakan lifa haluga eba mihunge bagicha dere gote mi numan emihunge ede edume ehen namme sagegatuga emihunna miferni dere gote vefa ovva මීවස් අලගොන් මෙන්නම් එමිහුගේ කුලදානක නැතිගෙන්දිය ගොයි සිෆවෙගෙන්දා කමෙන් මිතාග මී අලගොන් මෙන්නම් මී වාහකයාගේ මිහා හිසාබන් ඈරුග විස්නෙමුන්දා බයි කන්තත්ත අද ඉබ්‍රාහිම් තිබෙහුන්ති වාහක දක්කොන් තිගෙන්දවා ආයත්තක ගුලේ එහෙන් ආයතේ හම මේරුමුන් ගායකණක මාන දේහවා ආයතෙන් අලගොන් මෙන්න කීරුත් කුර්ආනුගේ බකරා සූරතුගේ 253 හවන ආයතගස් මිකන් අලගොන් මෙන්න දේහවගෙන්දේ Allah subhanahu wa ta'ala kirut qur'anuga mi ayatuga wahi kuraba foni ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'unabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun ad mi ayatuga maane balaru mi ayatuga himane maane ki kalemen kure ekakuas kaduru ruttaka ro me bis kaduru veutan hedi furifawa bagichae etanuga darum fen arutan ohore libigen fuma ede heye etanuga eneyan horiha baawatge mewa libigen ve den enaga macca muskul umuru atwede adi ena lifa tibi visnun koshi dhaif darinne den vairoliyege terega alifam ves himiligen vi warugada hulan vairoliyen ais bagicha ayan are dem mibuni hidun riveti bagicha viranawe hingade mifadain Allah kalemenna ekalang baalevi ayata tafsil koddeve ayata ko macca kalemen visna fikur kurmattake ade mi hama dem Ibrahim ti vidalui fadain Allah subhanahu wa ta'ala ekalang kantattaka medu iradu kurawwa kantatta gendewa gota behegotun jassafa misale මීවස් අලගොන් දන්නවානේ හැම අලගොන් මෙන් න ඉබරෙත්තක ලිබෙකෙන් දාන මිසාතේක අලි උස්තාස් මුසා අන්වර් අර ජමීල් තියා විදාලේ මගුණ හිතන් අර එයා ජීගුන් ආයෙන්ස් කියාලිම හකීකතු මවදු ෆරි හැමකෙන් දානි අ දුයිසත් ෆස්තවස් හයිබන ආයතුගම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරබා ෆති යා අයුහල් ලසීන ආමනු අන්ෆිකු මින් طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد ಮಾನಕಿ ಇಮಾಮ್ ಜಮಿಸ್ತಕುನ್ನೆ ಕಲೇಮೆ ಮಸಕಕ ಹೋದ ಹಲ ರಂಗಳಕ ತಕೆಚ್ಚ ತಿಮರಸ್ ಕಲ್ಯಾಗೆ ತ್ಯಬಾಮಿ ನಟ್ಟಕ ಬಿಂಗಣು ಫದ್ದವಾಫಾಬತ್ ಕಾಬೋತಕ ದೇಗೆ ತರ ಎಂಬೆಸ್ ಕಮುದನಿ ರಂಗವತಕತಿ ದೀರತಿ ಕೊತುಗ ಹೇದ ಕೊಂಗುಳೇಶೆ ಅದಿ ಕಮುದನಿ ದೆರತಕತಿ ಸದಗಾತುಗ ಹೇದ ಕುರುಮ ನುವದೇಶೆ ಎಫದತಕತಿ ಖುದು ಕಲೇಮೆ ಮೆಸ್ ನುರುಹುಂ ಫಾಳು ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುನ್ನಾಯಿ ಲೋಮರ ತಗುಡಿಕೊಗ್ಗೆನ್ ತಿಬೆ ಮೆನುವಿ ಕಬೂಲೆನ್ ನುಕುರಾನುವೆ ಅದಿ ದನು Allah ki ekalaang amul zaat fulagen fododigemba emmeha hamdu taarif libudigemba raskalaange adhagge to mikanda ta government barone shaytana hinkamun hama ya jinga to Allah subhanahu wa taala wa rabba fati ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i maana ki shaytana kalemenna faqir hal jesumuga masakatu ga demure adi hadi hotur kandata koluma kalemenna amuru kure
والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم نمس الله كلامنا وعد ودغنوني كلام كبان مغفرة ديلتي تنوسكن دبمشه ادي الله كي نوهن تنوسكن دبا دين ودغنبا رسكلاගේ ademi mujahid vidalwani emihun regando emihun bagicakataka diyakama note bagitaka behegotum vidale fonani ei mebis kaduru dantakekama miskinunna e dantakun ecche libunan jurmu gotum emihun qastukuri makaru hadashe adi ekamuga awasuma emihun gekoneka baroliye names ekamu sabun mahrumben diye khud emihunne emihun diye yebbes mihakan emihun gad niwe gota sirum bahadakum miskinun edandun mewatakum mahrum qur'an gota rawamunne adi wamkuruna wamkurullahu wallahu khairul makirin emihun makore revunta rawamun gende adi ma Allah subhanahu wa taala emihun revuntaka balla wadigam wiye Allah subhanahu wa taala ki makaroren nabbure mulak antata danulegumba raskadaage sabbi sanatun fashigen nawai sanatu gnere ma Allah subhanahu wa taala wa qurba fani falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam qul lakum lawla tusabbihun qalu subhana rabbina inna kunna zalimin mana ki fahe emihunna e bagicha gastaka jefa wa halu fenunu hindu e bami bunye hamakashon timammenni magoligamba baykimwe adi kingheye timammen bani e bagicha ge mewatakum mahrumagenne e bami hun kore emme buddhiwari miha bunye te bami hun Allah hadumako tasbiha no kiyani kive timan te bami hunna nubunan heye e bami hun bunye timammen ge beriskalange hustohre wanta kamaye hamakashon timammen vi aniyawarin kamuge فلما راوها قالوا إنا ضالون مياتك تفسيرك القرطبي vidalwani emihunge bagicha ta andagen gosfawatan emihun fenune bagicha hiwani khalu andir reganden hene ekamu sabu bagicha ki emihunge bagicha kamamedu emihunge tuka shakku fedune emihun ebbe kane beka bunye inna ladallun harme miti magolifai ei harme bagicha amuge salafum vidalwa gotuga no salafum dekodanna gotuga ei kurin ibrahim ishara kurin ei jamun karaga holwerin Said bun Jubair vidalafan ei darwan ge halwerin kama anibak bekal vidalani habasha ge baikama ade mi ayatu ka omenna me ishara kora emihun timanna meti magfred fa bunugo maana ki hagigatu ge emihun na hi koroni timanna menna oligen mi adewni ehim bayge bagicha konote ehin tanakakkama ei emihun eduhu e bagicha do kolla fadir wati fehi kama aro kama taza kama mewa tanukma dumbe fakka kama bati emihun eha kuda hindugolke tereka devana fara emburu rujwa biru e bagicha jeepawa haal fenmun emihuna qabulu kuruni emihunga bagicha kama bagicha ifadogote bedane kama enmas kuringa agon ishara kurihen ma Allah subhanahu wa taala kit kurona ga kurba fati wayam kuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin makarurin abudistani inwata nulefami hundani emihun revunta raw enmas Allah subhanahu wa taala mirsaduga insana kura kandata balwa odigembe ene warakkarige ekana odigembe enmas agon menna mikandata negeti masale ki hagigatuga මිරේග ප්‍රෝග්‍රෑම් මිහයි සාබ නිමාලා මි වක්වනි ඉරාද කරවිය මාදමාරේවස් මි වාහකගේ නොනි මි බෑක් බද්දලු මුම්මීද් කරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් රෙකෝඩ් කුරි ආස්තු හසන් උෂේලුබි අෂේඛ් අබ්දුල්ලාහ් ජමීල් උෆෙද්දී අලි අබ්දුල්ලාහ් වස්ලාම් අලයිකුම්